Ulian memaling sampi Iputu Suartama alias Tucenik, jani urusan ajak polisi. Tucenik wanen gati maling sampi Banjarane di Tanah Kaplingan, lingkungan Sawerang Sase, Kelurahan Dauhwaru. Kapolres Jembrane, AKBP Idewe Gede Juliane, Jumat 15 April nuturang, tersangka tangkep petugas Rabu 13 April peteng di Jumahne ajak barang bukti. AKP Juliane nuturang, Tucenik tangkep ulian ada laporan uli korban Iwayan Arte, ane mare lakar mang sampine ngamah, tugas Rabu 13 April sawetara jam 5:30 semengan. Jak maka siap i Arte, ulian ningalin sampine subesing ade. Arte lantas ngelapor ke kantor polisi. Di subane selidikine, polisi lantas nangkep pelaku. Mare interrogasine, Tucenik suba ngaku man ngemaling sampine Iwayan Arte. Sing jentu dogen, Tucenik masih man ngemaling sampi luwe, ane gelahange teken Iwayan Mulyade, tugas 2 April, sawetara jam 3:30 ngelemang di Tegalan, lingkungan Sawerang Sase. Tim Bali Express ngelaporang.